kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita cari mainan yuk teman-teman. Kita cari mainan yuk. Kita cari mainan. Wih, apa itu teman-teman? Wih, ada ikan Nemo teman-teman. Widih, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow. Waduh, banyak sekali teman-teman. Kita kumpulin yuk teman-teman. Kita kumpulin yuk mainannya yuk teman-teman. Kita ambilin satu persatu. Wih, ada ikan Nemo teman-teman. Widih, keren. Ada bebek-bebekan bersama anaknya teman-teman. Wow, kita kumpulin nih teman-teman mainannya. Wih, ada bebek-bebekan bersama anaknya. Bunyi gak ini teman-teman? Wih, bunyi teman-teman. Bunyi lagi teman. Wow, lebih keras suaranya. Wih, bunyi teman-teman. Kita kumpulin aja ya teman-teman. Di sini teman-teman mainannya. Wih, ada boneka Upin Ipin teman-teman. Wih, sedang ngapain kalian di situ? Wih, kita kumpulin sini teman-teman. Boneka Pikachu. Wow. Wih, mantap. Nih, Pop It teman-teman. Pop It kupu-kupu. Pop It dinosaurus. Pop It dinosaurus lagi teman-teman. Wih, Pop It katak teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin teman-teman sini. Wih, ada mobil Tayo teman-teman. Warna hijau, warna biru, warna merah. Wow, keren. Nih, ada Pop It lagi, Pop It Putri Salju teman-teman. Wih, Pop It SpongeBob teman-teman. Wih, besar sekali. Pop It Hello Kitty. Wih, besar nih teman-teman. Ada lagi nih teman-teman. Wih, ondel-ondel. Ondel-ondel teman-teman. Wih, ada 2 ondel-ondel. Keren. Wih, banyak sekali nih teman-teman. Mainannya banyak sekali. Wow. Oke, udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.